ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat umay mo gatangan, Raymond. Sa anak agumatang kapsat. Anya ay nga rod. Lakwan kay tilako. Ah? Anya ti ila kong kanyak ngay. Patatas kin karots kapsat. Ayan ti patatas ken karots ala kong ngay. Adto yo. Agpili ka laeng no anya tiket mo. Ay nawaw, nakadumot din dayta. Adapay na bati ti tricycle ko Mano kilo ti katang maya. Naggapuan ti natang nga ilaklakom ngay. Ay ko ang kapsat. Mula ti kasinsin ko. Tultulong laeng nga gila ko. Tapno maibo sa dagos. O sige, gumatang kan kapsat. Nalakalaeng 50 per kilo. Ikanak man nga rod iti sanga pulo a kilo a patatas kan 5 kilos a karots. Ay na, agyaman aklaw na kapsat ha. Naksayan mo't langin. Mapit lang, tamangi kilo ak kapsat. At ayun sangpad ko akarots kan patatas, grasya, bakit? Ay na, wow! Nagapuan ti karots kan patatas nga ilakay. Ni bakit mate? Siyempre, ginatang ko Ijay? Ijay sentro sa dino kumapay. Aya, sagmamanungay ti patatas kan karots ita. Nalakalaeng bakit? Di mo salusurin numano. Anya? Awatem kit din tinsangpad ko. Isubay mat nga bastuta iti manungal daw. Sigurado ka aginatang mo dayta When bakit? Sikakit di mo Ay wala, tama nga no jakmut amo ka. Saan adakes tinagtaudan da kita natin? Sikakit di mo? Imbes ang maragsakan ka, tatayin sangpad ko nga bastuta. Saan? At tuyen tikat gatangan nyo, Nana Delia. Ay, agyaman ako na ay Juliet na kong. Awan anyaman na, Nana. Aywan gayam. Amangan kunak no kayat yu ti karots kan patatas, Nana. Ay, nagapuan ti patatas kan karots mo na kong. Ginatang ko kini Raymond idi kalman. Ay nawaw, nangalaan na ngayon ti patatas kan karots ala ko na, kaawam mo garden na. Tinaibaga na kanya kat mula kano ti kasinsin na, Nana. Anya ngay, mayat kayo kadita mangisuputak iti-itid ko kada kayo? Ay, alaman nga ron na ko. Ikan na ko ray basit laeng. Agtugaw kayo pa'y biit na mangisuputak, Nana. Kumusta nga'y tinapanam lakay? Nakasaritam ni Alan no sagmamano ti kamatis ita. Awan manan, bakit? Ay nawaw, apay nga awan maday. Karkaro alimma ka te kamatis. Tay, kasano nga rudin day tangay. Sapay mabalin na maburas ti natuma. Magastusan talaang no ipaw ita bakit? Dangina ti plate no ipaw ita iti jeep. 3 pesos per kilo. Purasin talatan sayang day jay lakay. At anun tamat ngay? Malugi ta no ipaw ita pay laeng. Saan ta nga ipaw lakay? Itid da kadagiti kalugaran tayaw no kaya da. Ewan anya. Isupay mo't atulong ta kadakwada. Una, isulatan ti panunutan ta. Sayang mo nga may no, baybayan ta. Kan anya ta mo da ngay, amangan no, adang uminaan ti kamates. Ala, mangan tangaruden. Taagburas ta iti kamates. Bakit? Ay, sumurot ka nga ro di kusina. Itay pa yan nakaluto Ay, makabanok ti agbiyahe. Nalpasen ti ilaklakad mo a papeles? Nalpasin lakay. Nasayat man nga ron no kasta. Aywan kayam.
Ada ka numot ipadpadawat danana Delia kun Tata Fredo Akamates. Ay nawa, asino tinakadamagang bakit? Naibaga ni Mariuli kanyak itay limabasak iti ayanda lakay. At dapay nga ta, Adu ka numay. mapanak man nga ron bakit? Mapankalatang, di mo man sobraan ti dawatem. Tilaan ka ba ilanta nga ibusen. Tapno saan asayang. Kan tapno adamot maramanan dagiti daduma akalugaran tayo. Uwan bakit? Ninakon, tanarigat ti may busan. Nangan ka din? Sa anak pa yung mabisin. Sige, ninakon, narigat nga ta ti may busan. Libre ko naman. Ay, Wan, sige, agan anad ka lakay. Alagon tinabata kamatis, tata. Sige lang, Raymond. Takamatis iti malikudan nyo ay. Saan nyo nga ipadawat na kita? May padawat ba taag? Alag nga rin, tata. Nagadumatan. Kabalan nyo ka di ngay busan. Nayuna kun tapno agdamot ganas ko ngay may tata. Oh, di kayo matanagan. Tasan amasayang dagita kamatis, tata. Tinaduma, ipadawat ko kadagiti karubami. Tapno saanin amasapol nga umay dapay dito yan nyo. Nasaya at ano ipadawat mo kadagiti karubayo. Tiyaday ti garden nyo ngay tata. Saan nyo nga ipaburas dagitay? Ay, burasan minto manayin. Nga saan pa nga ita? Saan mi nga ipadawat? Tabarang addang uminaan ti kamatis. No, daman libren, tata. Umayak man ang dumawat At tuyan ti kamatis sa dinawat ko, bakit? Ay, wow! Nagadumot tinday ta kamatis lakay. At dapay nabati iti tricycle ko Wala, nagadun. Kabailam nga ibusan day taaya? Saan? Nga magdaplanok ka na kita kamatis, bakit? Ay, pangaasi ma. Di ka agar aramid iti pakaibabay ng talakay. Amangan mo't no planom ti mangilako kadagita. Ne, saan? Bakit? Anya ngay nga rod. Itad ko kadagiti kalugaran tayo. Titad duma, ipadawat ko no da pasayro. Agpasada ka nga rod dita. Uwan bakit? Sayang ti mapasada ako ma, no sa anak nga agpasada. Adapay na bati akamatis yun, Nana Delia. Ay, day talangan, Juliet na kong. Naibus gayam adagos na. Adumot itay limabasak. Tado ti dinawat ni Raymond. Kasta gayam, Nana. Wan, ti ko na ni Tatam Frido, kat ipadawat na kanumot iti sa balay. Nasaya at ano kasta ti kapanunutan na, Nana. Ala akong tanabati akamatis. Sige. Alam lata na kong. Bayad ko, Nana. Ay, nawaw. Apay ngagbayad ka ka libre da itanak kong. Saan mabalin, Nana? Amok nga adamot gastos yo, iso nga awatan nyo kumatibayad ko. Suburati kwarta, ngayaw-awat mo na kong. Nalakati ka bati sita. Ninanamot, rumbang laang nga agbayad ata ilakok tidad duma. Tidad duma, itad ko kadagiti kabagyan me. Ay, agyaman ako na kong. Naimbag lang ay gatang mimot kun ni Tata Mafrido iti bagas may. Ay nawaw, ni Raymond akalugaran mi dayjay Kamatis! Kamatis yun dito Nalakalaan, kakabsat! Kamatis! Gumatang kayo! No kasta, ilakla ko na ti kamatis adinawat na kadanana Delia. Kamatis yun, madam! Mabiit man laang taasit gak ti loko. Adda ka maggayam dito'y sentro, Raymond. Juliet? Anya ti aramidam, ilaklakom ti kamatis adinawat mo kadanana. Tangiwat mo man. Ti imbagam kanukat. Noan niya tinakitam. Maguli magkalatan. Saan ang masapot ang pakibiyangat ni diskarte ti bada matao? Pananggundaway ti kastangar aramidam. Agtalakan? Kita ang amadam at ipanaglakok. Disturbon nagpailangot. Adaman sa ludsudak kada kayo, Tata Fredo. Anya na ita, Juliet na kong. Binayadan ka din ni Raymond ti kamatis adinawat na kada kayo? Saan na kong? Ipadawat na kano kadagiti karubada.
Kat no nakitak iji sentro itay tata. Ha? Ilakla ko na ti kamatis adinawat na kada kayo. Anya? Day tatipod no tata. Saan matakas tati imbaga na kanya kat? Saan adakas no ilako na? Tidakas kat inulbudan da kayo tapno laang makalibre. Ay sos, jak amo akas tagayam ti plano na. Inton sumaro nung agapit kayo, ilako yulatan tata. Saan nyo nga ipadawat, tani? Ado dagiti man ang gundaway at tao. Okay, kumusta nga ilakay? Mayat bakit? Mayat. Napaibos mo, ti kamati sa lakom? Ay nawaw, kamati sa lako. Di ka man agindidiam mo si ka Raymond. Awan mo't mula ta kamatis bakit? Nakita da ka ni Juliet a kalugaran tayo. Ilaklakom ka no ti kamatis a dinawat mo kada Tata Fredo. Ha? Ano kasta? Nag-istorya dahi dya babae? Naimbag kumamot ano binayadam tinalam a kamatis da Tata Fredo. San mo't nga rod? Imbagam ka nung ipadawat mo kadagiti kalugaran tayo. Ay, kuha bakit? Ay. Mangibabain ka mo't unay lakay. Di ka katiagungot bakit? Dahi dya laang ta mo ka pamuspusan. Tapno at daigatang ta itilamutan ta. Inton sumaruno, agbayad ka no ilakom ti dawdawatem. San anasaya at nga agululbud ka kunak manen. La, itad mo ti dadumaan na paglakwam kada Tata Fredo ken Nana Delia. Apay kumangay. Ay nawaw, talaga ka diyan na puskol ti rupang? Saan ka mabain ang naibisto ti aramid mo, ah? Anya ti kagaram, grasya, nakong. Ay, bayada ko mati kamatis a dinawat nila kay ko, nana. Ha? Naamuhak nga inla ko nagayam ti dinawat na. Iso nga, itad mi ati para kada kayo, nana. Ay! Nalaing nga raw nagdiskarte nila kay mo, ah. No, kasta na kang. Nalaing nga agpaiso, nana. Ang dakas matiwagas na. Nagulbud pa'y kada kayo. Mabayin lang siguro ang mga diritsaw. Ay, bayadak latan nana. Isupay nga igatang yung iti masapsapul yo. Manaw ay atin na paglakwan na. Amangan mo't no. Di kay madanagan. Taada tinabatikan ko na nana. At dalat tamot gunggunana. Agiyaman nakno kasta na ko. Ibagam ko nila kay mo. No kayat nati mangilako, umay lang dito'y balay. Basta pagbayadan nyo tapno saan mairwam nana. Nasken nga agbayad, tapang negosyo na kat nga rod, tinateng adaw-dawaten na. Marwam no ipadawat yu laeng, kat pagkukwartaan na mo't nana. Talaga gayam nga awan manaknakam mo, Raymond. Apay manin bakit? Basaam daytoy, daytoy in-post day ti Facebook. Anya dahi tayo? Kita ano anya? Ha? Ano? Siyak mo dahi ta? Sika nga agpaiso. Oray kinoveran data rupam kat ne madlaw asika dayta. Ay nawaw. Apay mat nga impos dak. Wen ta ipilit mo ka no ti kayat mo. Sika lang nga rodon ti dumaw dawat. Anya? May sa abaglaeng kuma ti mabalin nga alaem iti libre anateng nga itid da. Ang inpilit mo kano tinangala iti 10 abag. Ipakan ko iti baboy ko kun kunam kanupay. Kadawa mo't baboy ataraken mo. Anya? Nang ipanam iti nateng adinawat mo. Inla akong mananan niya. Ay, kuha bakit? Di ka makarik na iti konsensya iti kastang aramidam, ha? Nangagaw ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Pudno ka day nga ada nang i-post ka ni Raymond, Juliet na kong. Pudno na Delia. Ay, anya nga itinaramid na. Ada kano libre anateng nga iwarwaras da dita kabangibang a barangay. 1 bag per person kano, ngam ipilit ni Raymond ti kayat na. Isu kano pa'y ti makaungot. Anya? Nangala kano iti 10 abag, nana. Ay, nawaw. Nagadumot tunday ta. Ipakan na kano iti baboy da. Ha? Aday, amot tarakan da, baboy. Awan siya, bay. Awan, nana. Agar aramid lang day iti rason na. Talaga man ang gundaway.
Amo kung ti may papan iti day taabanag, bakit? Namumugayam. Sana na masapol nga istorya akin ka. Wen, bakit? Naibabain ka nung arod ni Raymond. Nga, puskul ro palat ta kanumay. No apay ngamin akasta ter aramiden na. Saan mo't adakas? No ibaga na latan tipod no. No ibaga na nga ilako na tidawdawatan na. Tapno saan kumaan nakababain. Dayta nga road. Sana dakas, no ilako na. Ti dakas, kat agulbud pa ilang may. Di na panunutan na mabisto mo lang taadaw. Ti makakit-kita iti araramidon na. Pakabasbasuran na lang ti kastangar aramiden na. Pakabasbasulan kan pakaibabainan kunam Yak magustuhan ti kasta pa ng kitam kanya ka, si Juliet. Ay nawaw, apay nga agungot ka ngay. Wen takaslad da kayat mo sa wen. Lumabas lang ti tao. Apay nga agungot ka kat awan mat insawang ko adakas. Kitkitaan ka laang mat. Awan, nga maamuklatan nga daw ti kayat asawan ti kasta pa ng kitam kanya. Agpapada kayo kadagiti marites sa kalugaran tayo. Anya? Agin ti damu ka pa'y lang ngamin dita. No napudot ti ulom saan akom kumpurmi ti apapaam. Agkontrol ka. Unamlan sino ka mo? No lumabas ka laang. Saan kat akasta-akas lagbirbiro ka iti apa. Kagurak man ti kasta. Unamlan sino ka mo ta perfecto. No kastamat lang gayam. Di kan magmag na iti paraangan me. mapay dayjay. Napudot mo ti ulo ni Raymond ita. Jakman amo kang kuana nana. Ay, amangan mo't no adanay sawang mawa di na nagustuhan na kaong. Awan mo't nana. Nagululi makaklaang mat itay. Ngam isuti kala at ngagong unget. Anya? Saan mo't siguro adakas no kitaak? Taparaangan mi matidalan da. Ay, day talaan. Di ba kagapaw? Wo nana. Jakman amo iti dayji a tao. Epekto siguro. Dagiti istorya may papankin kwa na Nagbain mutan. Ta sensitibo ka nga raw. Wan ngam sobramat ti kasjay nana. Awan ar-aramiden ti tao ken kuana ngam kasdekit din ti panagsasauna. Di mulat tanikas kasaw na ka. Napabainan laki di dayjay. Basol na matla ang ano apay an napabainan nana. Napudot law na iti darak kadagita akalugaran. Apay matlakay. Una, takas jemot nga ron ti panagkita da kanya. Ay nawa? Ay, di ka maawatan lakay. Madlaw nga da kayat da sawan. Anya? Unamlan asino da perfecto. Kasla saan da ngagkamkamali. Apay, ada ka diin sawang da adakis ken ka. Awan mo't kid Oh, awang mo lagayam. Apay napudo ti ulong kadakwada. Wena, tamati nga ron ti panagkita da kanyak bakit. Lakay, no awan ti dakas nga inbagada, di mo ikan iti dakas a kaipapanan ti makitkitam. Ay apo, sensitibo ka launay. Kabasol mo mait no apay na i-post ka iti Facebook. At damatrik na kamasaksaktan. Wen, amok dayta tamin tayo, kat adarik na nalakay. Tikam malimlaeng ngamin, kat nagbalin ka nga ulbod. Ay, kat aklunam nagbitut ka, kin agbalbaliw ka ngaminin. Makapaasar mo't ngamin. Amom lakay, nasayaat, no ti may sa tao, kat nadiskarte. Tidakas na laeng ngamin, kat no adda tinayon na akalukwan. Kas kumay tinaramid mo, nagulbud ka lakay. Dakas, tikas jay. Ay nawaw! Di ka agulbud tapno makaganansya ka. No dumawat ka, ibagam ti pudno a pangusaram. Ngamin, awan ti patag wenno serbi ti kwarta no pan nakadadaal met ti panagtalek ti kasukat na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Agyaman kami, itiin kay panang tarabay.